Shubor nakaslem jong unongsan hima. Samla bajuwat RTI samla man phalang phankon. Ulabu jingkali ka sarkar ba shanu ka penut ya ka pisa ba yo jingarap na ka sarkar pedeng hakbe de ba jingdon kam ha ka kot ka khya ka jila namar babun ki jaka sumar ha ki than nong kendong kimbyang ya ki tiar jing sumar samla man phalang ulit hu bakat kum ka RTI ka bola yo na ka Ministry of Health and Family Welfare NHM Finance Division jo ka sarkar India kidan artri ki scheme ki ba ka sarkar pedeng kala be pisa ya ka sarkar jila kata ka National Health Mission bat ka Pradhan Mantri Ayushman Bharat Infrastructure Mission Ulaong bak NHM Finance Division haus nam harja arpui arpuar ka sarkar pedeng kala pelat khandai phulai kulur prapuar lak kapisa Henry Lapinlut Shispa San Phulai point khat Henry kulur tingka haus nam arhajar arpulai arpusau kala pelat Shispa lai pusau point saupuar kulur tingka Henry Lapinlut Shispa Nyo Pukhandai point prapusau kulur tingka Hausnam arja arpusan arpuhenriu kala pelai lai pupra point khat nyo kulur tingka Henry Lapinlut San Pau point khat lai kulur tingka Kumta uloong bakadon kejing bom syai hakabedei bat gani namar bakajing penlut ya kapisa da ka sarkar jila kala tam ya kapisa balamang da ka sarkar India Shu habedei bat ke PM Abhim ka sarkar India kala pelat khandai point 100% kulur tingka hausnam arja arpuwe arpuar Henry klampunan kam ya kani kapisa Nangta hausnam arhajar arpuar arpulai kala pelat sau pulai point arpupra kulur tingka Henry prakulur prapholak tingka lapudan kam bar hausnam arhajar arpulai arpusau lapelat sau point sau puar kulur tingka Henry lapudan kam arpupra point not ar kulur tingka Hausnam arja arpusau arpusan kala pelat shipho point sanpho kulur tingka bat lapunan kam arpuhnyo point laifusau kulur tingka Hausnam arhajar arpusan arpuhenriu la pelat khatnyo point sau kulur tingka hendai lapunan kam khat ar point arpulai kulur tingka Usamla man bhalang uloong la daga sarkar Meghalaya kapanan kam hok yakani kapisa kilat ajing sumar khamtam shekit hanung kendong kiladei banlong ki babyang babit bat ki bapaka uloong ba umintri rangba bat umintri ka kot kakhya ka sarkar jila ki de ban penshai pat ba halor kini khanang ba ki pat ba kintip bat kin yo ajing shai Blai biang yapi baro ki pat ba jong kari khasi jantia bat kumju ya ki pat ba jong kajalahi borok kawai kumbang laong hakipor ki baladap ba nga ngamdon kai ka ba ngan buri na phi ki pat ba kumuwei mo na ki nong wat RTI ka bantahi ka jonga ka dei ba ngan pensai ba kada ngayo kai lang ba ki RTI kamut ka kamram ka jonga ka dei ban pensai ba chepi ki pat ba borok jong kajalai de kabentahi kaba ngamut ban pensai hagani kapor kaba menta kadai kabenta kaba yadei bat kakot kakhya ha kachala kajongi bat kini ki information ru kidei ki bangal ayo na ka Ministry of Health and Family Welfare NHM Finance Division jong ka sarkar Padang lani ka sarkar India bakat kum kini ki information ki bangal ayo kabatai yang di bakidon arteli kita ki scheme kita ki scheme ki bayadei bat kakot kakhya ka jala ka jongi bat kita ki scheme kidei ki bla sponsor ta ka sarkar Padang bat ka kerteng jong ki ta ki scheme kawai kadei ka National Health Mission bat kawai pat kadei ka Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission PM Abhim kumang itep lengkot ti ngan subatai lengkot kandiat ha kabaya dei bat ka ni ka Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission PM Abhim hajala jongi ka PM Abhim katrei hakini ki benta panbha bat penhe ya ki hospital bat health center kat kum kini information nang ta ko upgrade ya ki PHC ki CHC bat ya ki district hospital nang ta penbiang ya ki ICU ki oxygen plant bat ya ki jingthia ki ba kerpang te kat kum kini ki information ma
kiba ngalayo kapan iyang ni ba kajing pelat pisah na ka Sorkar Pedang Langba ka Ministry of Health and Family Welfare NHM Finance Division siya ka Sorkar Jala kajongi kalong ara hausnem hajar arpuway hajar arpuar kendai pun nrupusan kendai pun nrupusan krur la pelat da ka Sorkar Pedang Langba ka Ministry of Health and Family Welfare hendai klem pendankam ya kadi kapisah mo haka jala ka jongi nang ta hausnem hajar arpuar bat hajar arpulai sau pulai pun arpu prakrur la ai lani la pelat henry pra pun pra po krur la pendankam nang ta hajar arpulai bat hajar arpusau sau pun sau krur la ai henry arpu pra pun 02 krur la pendankam hajar arpusau hajar arpusan shipau pun san po krur la pelat bat arpu nyeu pun laip sau krur la pendankam nang ta ladangi ken kelum lang mo nadu usnem hajar arpuwe hadu hajar arpunriu tat onda banglayo ya kiniki information kamu nama ngayo ya kiniki information dai haka arpsan tarek upnai ba hajar arpunriu tiladangi ken kelum lang nadu usnem hajar arpuwe hadu hajar arpunriu lada ka Sorkar Jala jungi kapendan kamhok mo ya kini ya kani ka pista kabayo naka Ministry of Health and Family Welfare jongka Sorkar Pedang ngatarai nadu ki sub center ki PHC ki CHC bat ki district hospital kitiar jeng sumar lani kita kitiar ai jeng sumar katkum kani kajuk kilade banlong ki babiang ki babet bat kiba tikna henry menta lada ngilej le kamtam syakitan nong kendong niji asngau ya ka jeng ut jeng nam jong kipat ba kibasa syakitan nong kendong halor ka jeng bambiang mo jong kita kitiar ai jeng sumar haki PHC KCC bat kumta ter henry kat kani kapisa kaba ka Sorkar Jala jungi kayo bat kapelut ngatrai lada ki pendan kamhok mo ya pendan kamhok ya kani kapisa ngatarai kitiar ajeng sumar kamtam lei syaki kumangalong syaki lat ajeng sumar ki badan syaki syaitan nang kendong kil ade melong kiba biang bat kiba pakah henry ka Sorkar jongi kam syam lapan syai sisin ru sya upat ba hakabaya dei bat kani ka PM Abhim bat kumju ru ka jeng pendan kam ya kani kapisa kaba ka Sorkar Pedang Langba ka Ministry of Health and Family Welfare kalamang na kabenta ka Jala ka jongi ka jeng keli kiba ngakwa banbu bat ka jeng keli kiba mi menta kilong kandu teli ki project lani kandu teli kita ki project kiba ka Sorkar Jala jungi keladep bantai bachna hadu menta kanu teli kilap lani kita ki hospital kiba ka Sorkar Jala jungi keladep tei bachna hadu menta balai ka jing penunkam ya kane kapisa ka slam nangta ka kata ka proses lani kata ka jing terikam hadu kini kisngi kiba menta te nakaliang nga jongahi nga bat ka kenhun himo kaba ngasai yadon rangkat hi malakapor ngidawahi naka Sorkar paka Sorkar Jala Langba menteri rangba lani menteri bari pej ya kakwet kakia kilade ban pensai pej ba hakabaya dei bat kani kabenta kanang babaro kipaj ba kamtam kipaj ba kijongi kipasa sya kitan nyong kendong long kensyai
kin syai kin sengutu kan halor ka jing trekam kamtam kanile kadai ka benta jong ka kwat ka khya ha ka jalahi baro kawai nangta ka benta ka baar kadai ka National Health Mission NHM ka National Health Mission lani ta ka NHM ha ka jala ka jongi kadai ka program jong ka sarkar ka batre bat penpha ya ka kwat ka khya jong ki pat bahi ngan supatai langkot mo kat kum kini ki information ngan supatai langkot ka ka jing trekam jong kani ka NHM ha ka jala ka jongi nangta ka banungkong ka jing trekam jong NHM kalong ka jing ai sumar ya kilong kemi kiba armet haswa bat hadin beladap kha nang taru ke NHM ru kapan klan bat penbha ya ki hospital bat ki tiar sumar ha ki center kum ki sub center ki primary health center PHC community health center CHC nang ta penbiang doktor nurse dawai bat kum ta ter nang ta ka lecha ki snong ki bampadon ki hospital lani kita ki health center te katkum kini ki information lani kita ki jing tip ki banglayo haka arpsan tarik upnai baar arhajar arpnriu ma naka Ministry of Health and Family Welfare NHM Finance Division jong ka sarkar India ka jing ai lani kata ka jing pelat pisa sha ka jela Meghalaya kalong kumni ti haus nam arhajar arphuwei shispa sau phulai pon nyo phulai krur Henry shispa lai phuwei pon lai phriu krur la pendan kam nangta arhajar arphuwei arhajar arphuar khandai phulai pon phra phuar krur la pelat nangta kajing pendan kam haka jela kajongi kalong shispa san phulai pon khandriu krur hausnam arhajar arphuar arhajar arphulai kajing pelat bisa naka ministry kalong shispa khadwei pon prapuar krur nangta kajing penon kam hapo ka jala kajongi kalong shispa laipusan pon laipulai krur nangta ausnem arhajar arphulai arhajar pusau kajing pelat bisa kalong shispa laipusau pon saupuar krur nangta kajing pedon kam haka jala kajongi kalong shispa anyo pukandai pon prapusau krur haus nangta haus nem arhajar arpusau arhajar arpusan kajing pelat bisa kalong shispa san pukandai pon kandai punriu krur nangta kajing penon kam haka jala kajongi kalong shispa anyo pusau pon riu punyo klur haus nem arhajar arpusan arhajar punriu lai pu pra pon khat nyo klur la pelat jaka ministry nangta kajing penon kam kalong san pho pon khat lai krur te katkum mo kini ki information ki banglayo langba kani ka RTI kapan isai ba kajenglut kabumut kataka expenditure kalatam ya kapisa bala plat da ka sarkar pedeng central release ladangi pej hang ni mo ladangi pej ya usnam arhajar arphuwei arhajar arphuar khandai phulai pon phra phuar krur la pelat Henry shispa san phulai pon khandru krur la pelut daka sarkar jala ka jongi nangta arhajar arphulai arhajar arpusau shispa lai phusau pon sau phuar krur la pelat daka sarkar pedeng bat kajing penon kam ya kani kapisa haka jala jongi hauni usnam arhajar arphulai arpusau kalong shispa anyo pukandai pon prapusau krur tangta hausnam arhajar arpusan bat arja punriu kalong laipu pra pon khanyo krur la pelat bat kajing penon kam kalong san pho pon khalai krur daka jala kajongi namar ba kadon kajing bamsai mo ha ka biadai bat kani ka banta namar baka sarkar jala kajongi kam pat jula pensai taksi sinru syau pat ba ha ka biadai bat kani ka banta
bat kumbang laong ru ba kajeng lut kajeng pelut ya kani kapisa kalatam ya kapisa kabalamang da kasorkar sarkar preng kumuwei nakin nong snong jong kajela bat kum kipat ba nong snong jong kajela dalile ngimla ban pediang hakabaya day bat kani kamenta klem kanu kajing batai sai lani kajing pensai na kaliang jong kasorkar jela si ketin ru ngakwa ban pensai yang ni lani bangan ya thu ang ni hakabaya day bat kajing bamla mo jong kasorkar leng ba u menteri rang ba lani utau menteri badi pej ya kakwat kakya ban batai sai lani pensai sya upat ba kumnu la penon kam ya kani kapisa jong upat ba hakabia dei ban kakwat kakya yo lesi mo kadon kata kajing artatin kabajur lani yo lesi kala bandon mo ka syalendat halor kajing penon kam ya kani kapisa kabayo na ka Ministry of Health and Family Welfare jong kasorkar India ladang ipai manta pat mo hakabia dei bat kakwat kakya kamtam lei sya kitan nong kandong namar yeladi ngade nanong kandong bat ngasul thu ba ya kajing kaba ipat ba jongi kaya kijusyam bat kiju ya tengku bat ya kendu nakipor syakapor nang namar ba hidon ru kisnong sya kitan nong kandong kiba tiaban no ya utiep daki arlai kanta ban poi sya kita kisnong bat kidon ru kisnong kiba hoy kasurok kalapoi henry ban pej ya kisurok ya kita kisurok kat lu kajing isat met bat tang kamasi ru kulai ru kim tre syu banyat na kita kisurok namar balai namar kisurok kila jot bat kila pra te balai kasorkar jela jongi kampet lani kan pelet jengbut no kan ban penbiang ya kita kilat ai jung sumar syakum kini kisnong kiba ngalad batai bat ngalada pensai bat nakapur syakapur ngejio sngo ya kata ka jengut jengnam jong kipat ba jongi kibasa syaki than mo nong kendong banadu ki PHC ki CHC bat kumta ter kimbiang kini kilat ajeng sumar haki liang baper lani haki liang mo gibaya day bat kani ka kwat kakya henry kat kani kapisa kaba kilayo lada kasorkar kala pelut lani kapenon kamhok ikan kapisa kabayo na kasorkar pedeng ngatharai kilat ai jeng sumar kamtam syakitan nong kendong kum ki sub center ki PHC ki CHC bat ki district hospital na kilat jeng asumar kiladi benlong ki babiang bat ki paka na kaliang kajongahi kum uwei na ki nongwat RTI bat kakenhun hi kaba ngaju yaidan ngidawahi na kasorkar lengba u menteri rangba lani u menteri badi pet ya kakot kakya ha kajela Meghalaya kajongi kaladei kapor yaki ban pensai pajba no halor kajingdan bat kajing trikam jong kini ki arteli ki program lani kita ki mission ki badan hapo kani kajela jongi to kabanongkong kadi ka PM Abhim bat kabaar kadai ka NHM National Health Mission kenang ba baro kipat ba kamtam kipat ba jongi kibasa sya kitan nong kendong ken syai kin sngo thu ken halor kumnu kasorkar jela jongi ka pendon kam mo ya kani kapisa kabalamang kabade artat mo kapisa jong patba kabalamang na kabanta kakwat yakya ha kajalahi paro kawai nang taru kabaar ka audit kabalai lut da ka CAG kenang ba kipat ba baro kinsai pat kinsong thu nang ta nakaliang kajongi ngin yai buddin hakabaya dei bat kani kakam bat hakabaya dei bat kani kabanta ngin sathoru da kajing tho sya ka Ministry of Health and Family Welfare jong ka sarkar India barukumju ngin sapha da kajing tho syaka Central Auditor General kata ka CAG hakabaya dei bat kani kabanta
bat kumjuru kumangalong ipi nginom sange andre ngin yai budin namar bakani kumangalaong yaiban syaiban ba kandi kadai ka ma ka kam ka ba kongsan namar kadai ka kam nama kadai ka bentah jong ka kuat ka khia hi ha ka jalahi borok kawai